Oke, kembali spesial kembali kangge sing duwe lagu, sing duwe wilayah. Ludaya Putra. Yang punya Deka Studio. Buat Bapak Wasit Bos Kubota. Kangge Bapak Wasit Bos Kubota. Kangge Bapak Wasit, Bapak Wasit. Belik nama remang-remang Bapak Wasit ding sorker semkidul dalang tempat warung petengah Bapak Wasit pelayane rangda rambute abang rambute abang tumpakane motor doyok nyoser sing ngepupur medong kunyit putih jambu gendong dua lanang deke uang kangene Bapak Wasit yang punya Bos Kubota Bapak Wasit Bos Kubota Ludaya Putra Bapak Wasit Bos Kubota Bapak Wasit Bos Kubota Makanya Bapak Wasit spesial kembali buat Bapak Wasit Bapak Wasit permisi nih jam 5 mangkat sing rumah jare kaya Bapak Wasit sing nyamangit tapi ning umakan diri belajar medit Bapak Wasit Bos Kubota pada si dewe kesing buangi duit ning alis salin Bapak Wasit Bos Kubota Bapak Wasit tumpatkan motor doyok Bapak Wasit ning batuk senterinya alasane ngobor godong padahal si nyoser sing pupur medong Bapak Wasit Bos Kubota dude abang punya putih jambu gendong Bapak Wasit dua damanan deke Bapak Wasit Bos Kubota Bapak Wasit Bos Kubota terus Bapak Wasit Bos Kubota Bos Kubota Bapak Wasit beakeun atuh Bapak Wasit aye Bapak Wasit Bos Kubota Bapak Wasit Bos Kubota Deka Studio Bapak Wasit Bos Kubota ngene Bapak Wasit permisi nih jam 5 mangkat sing omah jare mekaya Bapak Wasit beli warung antuk karo tangga ning warung Sunda mangane Bapak Wasit Bos Kubota tapi ning umakan irit belajar medit padahal si dewe kesing buangi duit ning alis talit neng dela kene neng dela melik damar bang remah neng dela ding serker semki dulu dalang neng dela
abang. Ayo joget. Ayo Neng Dela, lagunya nala tuh. Tempatkan motor doyok Neng Dela, ning batu kesang ternyata. Alasan ning ngobar kodok, padahal si nyosor sing bubur medok. Oke, siap. Terima kasih. Pengen lagu.